Sanibonani ibizo umchasiselisi minyamnya sentombi zasemzingwane exhibeni kwakhokho kumayabo namhlanje hayi indize ngayofika le ekudeni phansi emaguswini amnyama wemadodi ngathi hayi angiyolanda inyoni emnyama emaguswini amnyama nsizwe yona phela nsizwe abacabanga ukuthi ngize nomuntu ongayisuki Bahle bagesi ababona kumapesa July mina ababona kumapesa July awufuna intombi wena uzoyithola khona hayi ngizile madoda lihleli yena emakhaya uthi abawufuna intombi bahle bagezile uzoyithola emapresa July inyoni emnyama nsizwe sawubona ngiyakwamukela la inyoni emnyama sawubona bhuti Gwaza salibonani babukele emakhaya inyoni emnyama umlando wetshitshi phansi enkaya iqala wena ubhanyupani lapha ekhotha khona isimunyeza kithi uma sendalingani ngabalingani abendlela zela amaphahla indoda enejwabu nengenajwabu kuyafana nakuye ukuthi uyenza kanjani lento ufazwa lokho abesifazane ubuza ngisho umakoti ekhaya umantombazana lifihlani ngoba siyabuka enganini iJermany lasinda lalodwa phansi emgodini nanti amanyonka afela khona isikhove esitakade emini kwabala ngento esakini isitakade osungwa siphethwe ubugwala ngashona ilanga Twaisakini isikhove kodwa sithakathe ebusuku ngoba siphethe ubugwala eza kubo le inkayi emagusini manje sithakathe emini abantu breakfast bafowethu insizwa ayicula uMaskandi bafethu siphakamisa umculo kaMaskandi sinjalo sibuyisa isithunzi kumculo kaMaskandi na insizwa umlando wetshitshi bayazi abantu abaningi insizwa bayakwazi abantu kuMaskandi usebenzile usungakanani umsebenzi ongathi mhlawumbe usuwenzile la kuMaskandi nje ngiyazi ukuthi kuthiwa umuntu akayigqayizeli kodwa ke mina insizwa zoMaskandi ngiyayithemba impela ayazinamahloni ukuthi zigqayize yabona ke mina namhlanje azoze ngayigazi abantu ibufakazi amakhiwethu abantu abalaleli bomculo wethu yiwo kumele befakazi ukuthi hayi ndoda suhambe usukela usuhambe wazofika la kathesi sesibona la ukhona ukuthi usukuliphi ngawehlile loba ukhuphukile mina angizazi ngazi ukuthi sengiyenze imisebenzi emingaka nangokuzethemba sengingasho ukuthi hayi ngingqwele ya emalangeni adlule bengihlele intokazi la ithe abafana ngathi nishona phansi intombi yakho kuthe yena manje uyakhuphuka nje impela uthini wena ngomculo kaMaskandi uyaphezulu noma ushona phansi asoze noma yena kunabanye bashona phansi bayangeze ngimfake ebhandelo kuzinatha umthombo omunye sindebele kodwa asoze ngiphendule enkazana yalenkazana ngoba yazi yabona mase ngiphikisana nomuntu wesifazane ngizosuka ngingasabi romantic so ngizoyeka leyo muntu wesifazane kumele ngivumelane naye ngendlela ukuze naye ajabule ngoba umuntu wesifazane ngiyamxolisa loba kunguye wonileyo so la wawona lo muntu ngambona ukuthi uyayona lento kodwa ngathuka so ngizomkholela kodwa mase sibuyele emculweni kaMaskandi umculo kaMaskandi ngiyacabanga ukuthi bakhona abawuqalayo umculo wakomthwakazi Maskandi ayisimi nami ngangingekho ngalezo zikhathi ngoba nami mhlawumbe ngangingekho mina ngisifikele ngo2015 ngo2015 ngathola vele izikhala wathola obani wena kuMaskandi izikhala phela ngeke ukuthi wathola ikhala uzwele kudeni ungalezi ikhala kwakuzikhala ikhala obani alright ngoba ngenze ukuthi eminye imibuzo akumelanga ngiba ukuyiphendula songizoyiphendula ngizoba nabaculi labo abayesebethe ukuvelela ngoba phela ngalesikhathi masifika kwakungabo 1000 yama artists 3000 yama artists ngiyakhumbula ngize mbhala ngenye imini ngithi mina abanye bawuphelele amafletini abanye bezophelela amafletini ngathi mhlawumbe nami ngomunye wabazophelela amafletini or ngizophumelela ngazi kodwa ngizobala maybe abawu4 abawu5 sifuna abawu5 ngaleso sikhathi ngifika mina kwaku ngesikhathi efika umlando wetshitshi ngifika mina laba ababevelele ngabona ungekho awangavela kwakungabafana bakaMzilikazi ezenkabe wrong ezikaDuwit
bese kuba ngama bayakwazi abantu bese kuba ngamachwana amahle ezikamkhulu iqembu elalithi mali ngangena stage bidlika stage nathi sizizwe sishawa uvalo ukuthi asongena umthaniya la kube hayi kungena umthwakazi yabona so bazokhumbula abaningi amachwana amahle amayethe yabona so izazi gijima kamnandi insizwa ilala iphumule yes2 bese kuba hayi umnganami ngeke ngimshiye futhi naye alale ephumule uBenjani uBenjani uChapisi phansi emanzi amnyama wayekhona umfana naye istage sakhe sasisihle kakhulu umfana waye right kakhulu bese kuba sebe u3 bese kuba uzinja ziyamlunga bese kuba uzinja ziyamlunga phansi kwamaphotela ngalezo sikhathi wayesakhamba kanje wala atuduma kakhulu intshontshe ngizokutshela so wayesagijima kanjena bese kuba ubani ngo4 angithi ngo4 bese kuba uBenjani Thwane uzinja uDuwit lo S5 ma nyame mbambanisile mangingamshiya lo kwakuligqisha mkanja ya into kazi kodwa bese ngithi impela oloku nevithi bebezolwa nawe kakhulu ukuthi angazange waqamba umuntu oyedwa umama asho ukuthi umuntu ongumama khona igqisha ngalezo sikhathi igqisha mina ngangilazi ngeBrandwood isketi seBrandwood umuntu inkazana yokuqala umthwazi yagqoka isketi seBrandwood hayi futhi nje ngisho nasemajideni kwakungena kube uyedwa oyegqoyifriend amajija uthi ndayigqoze good sasishayela labo Khadud thina nami futhi hayi abantu nami ngigqoka uKhadud uBrandwood nina nawufundiswa yini njengoba nje ngizifayela skin jean ngiyithanda wayefika igqisha mkanje emculweni sengilele ukuthi uzodlala ingoma yakhe ngentambo awazi hayi mase siyeza ingomeni asijampi kodwa ngiyamazi ukuthi wayeshisa kanjani igqisha mkanje engena stage kube emnyama ngena abantu abawu21 stage bese yagida fike fansi zonyama ukuthi igqisha mkanje yibo abantu engabathola emculweni bakhona futhi abanye besebenza bakhona abanye kwakunasese ngamaqembu otha ngamawasha nawo yibo labo kushuthi hayi abanye sengizodlulisa umlayezo kodwa ke babe baningi abafowethu bonke babewenza umsebenzi wabo besithi ungathi iyakhuphuka ingoma noma ishona phansi sibala kuyo leminyaka mhlawumbe singathi u10 uphila umculo from 2022 umculo wamaskandi uwile kakhulu uwile angifuni uqhama manga uwile ukuthi uwiswe yini nginama reasons wami nami personal for mina hayi for abanye abantu now nalo ithiba lokuthi nawe udebate lento kodwa mina ngeyami ngowami umbono wena wakho umbono ukuthi umaskandi engabe ishons maskandi ngoba kahle kahle vele inhloso ubona lokhu kusetshenzwa kanje ukuthi siubuyise kahle maskandi ubuyele ube nesithunzi sawo uhlonishwe ube mnandi kahle kahle ngoba okwenza senze lokho ukuthi sesiacceptile ukuthi siya accepta ukuthi umaskandi khona into enzakalayo engekho right and ushone phansi yebo umaskandi uyabona ngalesa sikhathi wawuphezulu masifika thina futhi sasabhimba ke ngalesa sikhathi manje kathese kunabafana abaculayo kathese becula abafana kodwa usuwile nayo inkinga lapho esukube khona from 2022 suke seyisana kakhulu sadelelana kakhulu kuthiwa ngesikhiwa ku-recognizer sanga-recognizani thina sodwa uyabona masingase sibuyele kuleyani yentombazana lana angidebate asidebate kodwa vela ngithi lana naye kukhulume ilana kushuthi siyaqhubeka so ngifuna ukuthi inhloso yini yokuphakamisa ukuthi silungise umculo wamaskandi siwulungisise because noma singayilungisanga ngaleyo ndlela nani mantombazana lodwa ngeke bazoshona phansi so kumele nibambe la
from 2022 uqala indaba yabalandeli yokuthi mina nginabalandeli ngizotshela iqiniso mina maybe nginabalandeli abawu15 mina mase ngiba honest maybe nginabalandeli abawu15 la ama die hard oshoyo ukuthi la bengaziyo ukuthi ialbum yami bayayithenga ngemali engiyithenge ngayo studio noma bewu15 benjalo bese kuthi laba abanye ababuya bevelela ngale belandela lokho kumnandi nginabalandeli abawu15 nginabalandeli abawu15 uzinja sele kwaba nabalandeli abawu30 bathenga izikipa zazo abawu30 bavama bewu30 benja abeka abanye ababuya kanjani bajoyini bayaguga kunabalandeli abawu30 or maybe sebehlile naye sebewu20 angazi ngiyaxoxa lapha kodwa ngiyafuna ukukhuluma iqiniso kubuye ubani umsamanzi naye wabuya umngane wami naye wa create izikipa ezibomvu njengami naye baphelela abalandeli bakhe bewu10 kwama kanjalo ku10 no ukhaya naye wabuya nama jacket akhe lawana ngathi angazi so eso lendaba le I problem isube lapha ekuthenini kwaza abalandeli bami ama die hard angiwatsheli neqiniso uzinja uzorelease ngoNovember ngizozithulela mina ngipost mina neposter kazinja ukuthi hayi bafethu asambene emcimbini kazinja then usho abalandeli bakhe lapha kwabani mina uzinja senze ipost yakhe ngifaka umzekeliso nomunye naye uzorelease siyayi use angeke ngipost sebenza amagama abantu abazwayo singabesifana zithi ukhandela ukuze ekhipha iside abantu sisela so ngisebenzisa umuntu ngiyithathe mina la post yakhe ngingayipost mina ngigodle phone yami ngizithulele ngingayipostela abalandeli bami ukuthi hayi bafethu asambene siyokweseka umfowethu ngani asoze beye laba abantu because mentality yaslong mina ngisho because mentality yami mina ithi mina vele mentality yabo ithi njengoba engaposta ukusho ukuthi ayena nozinja abazwana abahambisana ngiyenze umcimbi mina uzinja engaposta abalandeli bakababuye emcimbini wami yena uzobuya ebuye ezosupport kodwa abalandeli angeke bebuye because akabatshelanga ukuthi asambene siyesupport umlando wethu kulapha mawosho ukuthi ukufa kwengoma kwaqala mhla abantu sebeqala ukugroupa abalandeli ngeyikipa kuthola abakabani laba danki sigijimise thina futhi akusibalandeli abenza lokho yithi abaculi sigijimise amagamedu before umaskandi sobulela ungekaqali bekumele siqale esikhulisa umaskandi ngoba manje thina kathi siphela bekusase nabantu kumele sibakhiphe komthaniya thina sibajikise beke kodwa angeke besaphuma ngoba thina sesihlulekile ukubakhipha kufuna ukuthi sibuyele emva sithi madoda asisebenzeleni umaskandi sime ngathi yebo ibana zikipa zabo kodwa encourage ukuthi nabo nalabo abazobuya abasupport umaskandi ngoba manje mina umuntu ohlele emakhaya impela ngathi akakuzwa la mina ingoma ngingayishaya mfike ngithi ngishaya ingoma ibe mnandi kodwa wena ngendlela ongatsheli ngayo abalandeli bakhe iqiniso abathengi isidila bazodabheka umlando wethu uyabhimba yabona bethenge lakho ubhimba unjalo mina ngicela kamnandi bangalithenga then umculo wethu uyaphansi into ebulela umculo wethu before siyandisa iline le into ebulela umculo ukuyilungisa lento le ukuthi abaculi ake kube nendlela yokuzwana ukuthi mhlambe sikhankaselana neni into mayithinta nje umaskandi ayipromote umuntu wonke asisukumeleni into mayithinta umaskandi nawe noma uhleli noma ungekho bakithi ku poster tshela abalandeli bakho ukuthi kunomcimbi kaMaskandi angithi wakithi uyabona into efani ngathi uyabheka komthaniya ngapha umthaniya bathi benenqwaba yabalandeli umthaniya mkhulu ubone ukhuzani
kuthiwa uLimit ya release ubona uKhuzani edlala ingoma kaLimit. uKhuzani emkhulu enjalo uKhuzani Nkosi yami. Ehle edlala ingoma kaLimit, ehle edlala ingoma kaMzukulu. Bakhuphula uMaskandi bakhuphula uMaskandi before bekhuphula. Mina manje ngingayishaya ngithi ngiyarelease mina manje ngiposte kwaphana emagroupini kubo silulekana ngengoma. Kuthuleke nje zwi kube soqhamuka intombazana uqhamuke uthoba kukhona intombazana enhle. Hayi khona intombazana enhle kwelakithi. Ngifuna naye ukwazi ukuthi emantombazana ngikona le ntombazana iyacula ayacula kodwa kusemaskandi. Icula khona intombazana emi kahle man. Intombazana omi kahle thina Le ntombazana ibisiqhamuka yona sabanga bashintombi yakhe ibisiqhamuka yona sizoposta ithi masipostile mina ngipostile mina kuthuleke zwi ebisizoposta yona awuzozwa. Hawu mama Uvela ubona udala lapha kuyakhonjiswa lana akusapromote umculo la sokumjolo lo. Libe ne So nani mantombazana uMaskandi nibheke lento yabancoma abantu abancoma bengancoma kunabantu abancoma bengancoma bezama indlela zama ngiyabona namhlanje ngilandela insizwa yazi basuke ngena njani empilweni zawo futhi isigebengu zona labantu yabona nje makuthi akhomba thina wamna ngoqonda nje ngqo ngize ngothando okomculo ngubeke eceleni masiza okomculo asiza okomculo yabona mina gwaza iCD lomculo kaMaskandi wakithi engingalithenga mina angimazi niyezwa abaculi angimazi mina naye mhlawumbe akasondelanga wazothi hayi nami sengifika naye yeah most yabaculi kade sibasonda because mina mbuya phela ngibe yiproducer ngidlala ikatani ngiphinde ngibheke yabona so abanye abaculi badlula la kimi so ngiya understand leyo vela wekumculi okuthiwa mina ngiyamazi iCD lakhe elikhiphe iCD kaSibane ngalithenga mina live esandleni sakhe eBrook Theatre iphothi kukhona ngalithenga hayi lele lami elogcina ngalithenga e-studio sakhe leli ngalithenga e-studio sakhe ikhona ngalithenga lela ngalithenga e-studio saliphumile ngalithenga e-studio elikazinja ngalithenga ezandleni nakhona amanye amavukane ngazi singakulokho sikhona la abanye abasakhula mavukane thwaleni inkinga nibanika nawo bakhona ababuya kimi mina enjela uthi hayi ndoda siyakhuluma endaweni esonyazi ukuthi asikasihlangana embonisa iCD lakhe ngikhipha imali mina ngithe kodwa nawaso release abantu bachazi those ayisingayenzela ukuthi bephindisele be yeah kodwa lokho yakukhuthaza ukuthi into yethu thina ngoba lezi insizwa bakithi ikhala ngokuthi kuMaskandi into esilimaze kakhulu ukuthi uthi umunye nomunye omculo uye washintsha wacala ukubhekela elakhe kakhulu sayithi wangabhekeli uMaskandi ngoba umkhulu kangaka uMaskandi as a brand abantu basebenzisa ukuthi yena useyikhuphula yedwa uthola ukuthi umuntu uhlela phansi nabalandeli bakhe abawu10 batshelele eceleni ukuthi bangaye emcimbini womunye umuntu uthola ukuthi manje sesishoda emcimbini mlandi abantu bakhala ngokuthi uMaskandi kakhulu bathi siwenza ube yinto yaseGoli wena usebenza kangakanani ukuthi mhlawumbe uMaskandi impande mhlawumbe impande lezi sisami kuyitshala la ko Hebrew Marketing angeke zibambe kahle mhlawumbe asiutshalene ekhaya kulapho mhlawumbe sithi uzoba nefoundation khona wena usebenza njani ukuthi uMaskandi wakho o ingoma yakho o uMaskandi kuphela nje as a brand ukhule nasendaweni yasekhaya okay so mina indlela engisebenza ngayo na mhlawumbe abanye abantu abayiboni mhlawumbe abanye abayiboni ngoba bengafuni abanye abayiboni ngoba ayifinyeleli kubo abanye bayayibona so abanye bayayizi kodwa ngiyabonga ithuba lokuthi ngitholile ithuba la uMaskandi la sizoya kuyo kodwa uMaskandi unama top 5 top 10 top what Maskandi manje sizofika ku emfuna ukuyisho naye kunomfana lo umfana wako Mabhokotela yabona umfana wako Mabhokotela abanye bazocanga ukuthi uzinja ziyabulunga mfana Mabhokotela phela uMaskandi abawulandela bewushende abalale abazazi nensizwa ngezibongo uzinja ziyabulunga
thina umaskandi siwazi insizwa ibizwa ngesibongo siyazi. Uzinja ziyamluma ngiyake mbona abantu abaningi emagroupini esiku indlela abenza ngayo izinto. Abanye abantu bayazama ukuthenga into zobungani. Mina kubungani angibuthengi mina nje ngikhuluma nje iqiniso linjalo. Uyabona Uzinja ziyamluma iking la kumaskandi. Hayi ngokucula. Ngiyezwa Ungifuna ngizwe kahle. Hayi ngokucula. Angisho ukuthi Uzinja ziyamluma ucula kahle or ucula kabi. Ngine opinion yami ngaye ngendlela acula ngayo yami. Kodwa uyiking asizukhuluma ngalokho. Uyiking mina ngendlela awusebenzela ngayo umaskandi. Uzinja ziyamluma kapheleli la. Uzinja ziyamluma ihambe eBotswana. Angazi sazi ukuthi mayise eBotswana ufika phakamise yena or uphakamisa umaskandi or mayise ekhaya ufika phakamise yena or uphakamisa umaskandi. Kodwa the fact that ufika dlale umaskandi uphakamisa umaskandi indoda emfunde kuyo hayi umculo kodwa usebenzela umculo mina hayi umculo angifundanga kuyo kodwa ukusebenzela umculo. Uyabona Uzinja ziyamluma mina kube waba khona isikhathi yakho umuntu besinabo siqovela besinabo umkhosi osiqovela umkhosi osiqovela bafana balobhengule hayi amachwayi ichwanele nguni nabo umkhosi nabo bani ushunga bhengule wonke la madoda ngithe mangifikile mina bonke baguqa bathi hayi siya surrender but sesiyayeka umculo usithe ba surrender yeba bahlala phansi namanje bahleli phansi umkhosi uyalayisha usiqobela ngathi amano distance siya ngoba kwasofika mina ekhaya. Alright, so masofika mina ekhaya ngaba nesikhwele lesiyane sokuthi mambheke Uzinja kancane nangu Uzinja echolotsho kancane nangu Uzinja echolotsho ngathi mina no Uzinja kwazi wafika ezingeni lokuthi abe nomcimbi awenza unyaka nonyaka echolotsho yokupromote ingoma nomaskandi ngathi mina no nama ndinga abantu enkaya ngabe ngithole enye indoda yangakithi enkaya kodwa hayi ngabe ngithole enye indoda yangakithi enkaya kuthiwa sibiza ngonyakaza ngiyase ngapha eManomano bayayazi abaseManomano futhi nabaseManomano bayayazi le nto uyenza necheckup nje usikhosana ekhaya hayi umuntu omdala ubaba isakhamuzi lesiyana iyana isakhamuzi ayisiye asikhosana uzonchaya manje enkaya ngoba akangizwa unchanga ngokufuna imali ngakubona ufika eBotswana so unyakaza wasesindoda mina ngenza ama tournament enkaya each and every August before lockdown each and every August nama tournament so wena into esingayenza umaskandi akabuye enkaya ngaqala lapho mina ngaye enkaya each and every I think ngihamba maybe kwaze kwaba two times then yafika ilockdown i-tournament yangathi iyahlela so namanje isafuna ukubuya back i-tournament kodwa ayikabuyi kodwa mphelelanga lapho ngokuya lapha enkaya ngagcina ngizibona nami sensiyafika kubo Gwelichena emcimbini ehlelwa ngabo Sithembiso Nyoni sensiyafika kubo manje bengodakamela mina enduneni udakamela yabo so yonke lento le nami imizamo yokuthi umaskandi engapheleli la kodwa simthathe simsekhaya ngoba lokho kwala eGoli akusho lutho ekugcineni thina vele phela sizohaweka sifuna ukuthi masifika sithola ukuthi nale kukhona bakhona abaculi mhlawumbe obazi abadlala umaskandi ekhaya osondelene nabo ekhaya abahlala ekhaya abazenze ekhaya hayi bakhona mina seze ngibeyisa abafowethu yazi ungaba recognize inko kwenza ukuthi umculo uwe kodwa masingase siba recognize ngendlela yabo nange stage nange level abakuyo bona bakwenye level bakhona somabhizinisi abangabaculi bakhona abalevi abaculi abangama osomabhizinisi abanomhawu okuhlabela uqhatho uqhathanzipho Elfela Bush lo vela kumele abe umculi usomabhizinisi lo qhatho ngicabanga ukuthi uyisigingqo yasilahla nje manje yasho insizwa lapho kuthiwa kumele lo yayikho nje le nto ngeke angaze ngizwe ngoba sizona mangithuka lapha impela zikhona online kuthwani balete niyalala na maskandi
umaskandi yabona ucula njengoba ngicula bayakukhuza insizwa akumelanga ngicule sidlule akumelanga ngicule kunabo gazela imnyama hayi salute ya insizwa yali sebenzi insizwa emkantshubo amfuni nje ukukhuluma ngaye nje ugazela imnyama kunabo Bhamuza kodwa naye Bhamuza naye ngithi ugijima nabo gazela isquad esi1 kodwa naye uzimela ngithi bazimele bangamaqembuqembu kodwa ke yena kumele yeke na ucula kumele abe umchayi weKatali ephelele ukudlalela abantu amaKatali simqhathe estudio engakafuleli imali yibo omaskandi engibabonayo kathesi ekhaya kodwa ngizokhuluma mina ukuthi abanye angibazi ngazi awuyazi indlamuve enye eqebula isiginci ngoba njengoba usixoxa lona wafika wakudlalela wathi ngoya msha lo rasta lo wasekhezi ngumchayi wesiginci naye ukhafulela imali akumelanga ngikhafulela imali umchayi wesiginci mkhaya kunethembula le umchayi wesiginci lana akumelanga acule futhi enye into kumele lilungise mfana kaCandgate mfana kaKhanitholakala ile kunabaculi kunabaculiswa kunabaculelwa ngicaza ukuthi kunabantu abaculelwayo kunabantu abaculiswayo okuthiwa cula ndoda enkani endu ngoba phela naye usebenzisa imali yakhe ngiyazi semkhonto ethi ngifuna ukucula bese sithi cula ndoda bese kusiba khona abaculi yabona mazothiwa abaculi thatha umlando wetshitshi umfake stage uthi live ngiyithanda insizwe ezethemba uthi live ungasho uthi CD because asikwazi ukuthi ngocula ora so uzokhumbula umnyaka khona enye indoda yake yatholakala idlala ingoma yesibani ingoma yesibani ngiyakhumbula ubo David Binon nehlala kwangani indoda yomzulu bakwaza ngobhoko bakwaza ngobhoko kasibani so izinto ezifana nazana lezinothi lingazithathe kancane ezinye ingoma ezigidwa ngabantu phandle akusizabo so thathana abaculi maskandi wemadoda nibafake stage nithi qhuma ndoda isiginci nayi mic umuntu acule achaye isiginci oro uyachayelwa achayelwa isiginci ehlabele akuna problem lokho ukuthi wena ngale ngayo le gang leshayelwa nokunganga ngahle nensizwa lapho ngiyathi yona kufuneka igang leshayelwayo ibe nenhlonipho thizeni eyinikeza le gang le ayesi mhlambe wena ozichayelayo wena uyabhimba kunegenga le echayelwayo then wena ubusenziwani wena shuthi kumele nawo umisi nawo sokumele uhambe edlalela abantu kumele ungadlali bafethu into mnenzo uthilo vele ukanjani iKatali akusinto engizocoma ngayo kwasi ekade singiyazidlalela mina vele futhi nje ngizidlalela iKatali ngifike ngizidlalela nebass guitar kodwa ke akusinto engizocoma ngayo le iKatali ngoba kade siyabona mawungazi uthathe Wazithatha umfana othaya iKatali abanye babo njengabo bani uthatha uKB umsikazi sesikhuluma manje ngohlanya lweKatali ubusuthatha uthi kacule la uzobhimba mfana uyezwa la uzobhimba ithi ngingathatha umfana ocula kakhulu because umfana ocula khona umfana odlala intamo futhi bathu bani ufana Thamsanqa uThamsanqa uThamsanqa unesiphiwo lona akananhlanhla unesiphiwo unebhayi lakhe la kube ekhaya singala lokuthi mhlawumbe engavele kodwa isiphiwo nayo hayi lapho ke siyavumela isiphiwo naso uThamsanqa ubuzuthatha asithi ukhaya ayisithatha umkhuthazi sithi sithatha umfana ofana nomkhuthazi wabenza kahle yayidlala intambo mfana hayi okay akayidlala intambo akabhali futhi akabhali ingoma uyabhalelwa
kodwa Inkuthazo wabenza kahle mfana ngiyakufuna la e-studio uzochaza kahle uzongichazela indaba yakho. Uculi awu. Uyaqula. Alright. Awubhali ingoma bayabhalela. Alright ngoba uyabamba hayi asiba sizoyiqoqa ngenina. Alright ngoba uyaphangisa ubamba. So ngathatha umkhuthazo umculise no KB umkhuthazo ngaba ngcono KB. Kodwa uKB uyingozi eKatalini. So bakhona abantu vela abazochaya eKatali, bakhona abantu abazohlabela, bakhona abantu abazobheka. Uyabona? So ama levels alingana. Ngicela bamthazo kumthazo sino top 1, sino top 2, bese siba no top 5, sibe no top 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Then kusiya le hayi sesingabala nje kodwa hayi sesingathi siwisele phansi. Wena mangathi wena nginikeze i-top 5 yakho nje yabo Mthwakazi ungafaki wena beside you because I know ukuthi ma uyinsizwa impela uyoqala wena ube unumber 1. Mangathiwa nje ngithi mina nginikeze na i-top 5 ngifuna ukwenza i-festival yami alright vela ngikho mina ku top 5. Yeah ngikutshela angithe une top 1 ne top 2. Lana ngikhuluma ngomculo top 5. Angikhulumi ngokuthi ubani uyasebenza kubani. Hayi sikhuluma ngomuntu okwazi ukuthi wena uyabona ukuthi hayi into yomuntu ihlangene njengoba nje bewusho ukuthi hayi lo mfana lo uThamsanqa unesiphiwo nje ngeke so yabona ku top 5 first nje yonke into yoqasi noMajozi. Yeah hey uMajozi ngathi lo mfana wonke umuntu nje ngithi ngixoxa naye ukhuluma ngaye ukuthi uMajozi uyi top 5 sibuye umculo wakho kuphi ungasabalali. Yeah bese sile kunama mistake esiwenzayo singabantu uyabona kukhona izinto ama mistake ongawenza usenza kahle kodwa ubuye wenza amanye amaphutha azokwenza ukuthi wena izinto zakho zingavele mhlawumbe okunye uyabukwenza ukuthi right kanti wrong abanye phela bengahlala naye phansi even uthi hayi abaculi singathi wonke umuntu athi ngibona lo asizomdlela uMoni Majozi ngisebenza naye mina ngithi ngingafika sometimes e-studio vele sisebenza sonke kuma live performance ngisongisapha ukuthi ngingcoma kuyathiwa kuma live performance ngisebenza naye bese kuthi so uMajozi uThamsanqa ubani le ndoda ayikho lapha bathishe bakufaka ndoda kodwa nasikhuluma ngabantu abanesiphiwo. Yeah abantu abanesiphiwo uMajozi uThamsanqa kunomfana othiwa uManyathela kodwa ukuthi nje kukhona abanye abafana abacula kodwa uthola ukuthi mhlambe into yakhona ayikho serious kodwa isiphiwo unaso. Manyathela mana usuku ubuyithathe mfowethu sisemkhankasweni okukhuphula umaskani kube wena uhleli phansi ne talent lapho. Ubani lo munye ubani kanti ubani lo bathole nzima kusho ukuthi kunzima nje ukuphuma nensizwe yazi umculo koMthwakazi. Ubani okay top 5 le asithi kuyo winner 3 from okwamanje. Okay kunomsamanzi. Yeah i-problem into engenza ukuthi ngingamfaki umsamanzi. Umsamanzi nginama reasons amanye angenza ngingamfaki uyacula ukhono lakhe kodwa ke ubuya phela umsamanzi eqine ngapha kuma computer kuma design so umsamanzi nama ngathi anyamqhatha ngizomqhatha kuma designs hayi emculo best graphic designer the best graphic designer okwamanje ngizaba yakwethula so ku top 5 ku winner 3 angithi mawuthatha top 5 kumele kuphume number 1 ku top 5 so ngizoba bathathu bafana uMajozi uThamsanqa uManyathela for me esami squad yiso nje ngathi lesi top 5 singawina yithi top 5 engawumela uMaskandi mabe ngase bethola usizo. Okay mama bengifuna ukuza khona lapho ukuthi uthe wena abantu bakhona baneziphiwo kodwa kunento enye ethizeni futhi eyenza ukuthi uthole ukuthi kungaba ngamaphutha enziwa umculi angazi noma yithina abalandeli agcina esenza ukuthi uthole ukuthi ayisaveli kahle lento le noma umuntu enesiphiwo. Yabona thina singabaculi bamntwana siyabathanda abantu mfazana siyabathanda amantombazana singabaculi bamntwana siyathanda futhi ukuphila i-fake life. Uyabona ipride esinayo singabaculi bamntwakazi manje ngesaba ukulanda ubhuti umxolisi ngithi futhi
ngoNovember mhla 2 November ngiyasponsor ngiyalonja ngicela usponsor noma nje nge2000 rand ukuthi mbhadale uMC or mbhadale ngideposit ihall ngoba ngifila sengathi manje siyavuma umnkosi uzombheka kanjani like ngingumculi but I'm nothing yabona so ungasena show for 2 years yabona uyangazi ke nothi mina ngirelease ngoApril kodwa why ngizo release ngoNovember manje ingoba kuyathuleka ngoNovember ku release uzinja yedwa ezibone naye inkalakatha kanti akana challenge ngoDecember yabona so ngiyeza manje ngizo release ngoba Zinja ziyamlunga kuthiwa this year so last year ubeyedwa nje ngoDecember kwaba sengathi omaskandi kodwa abanye bebekhona wazi wabhala uAbel uMoyi emva amaqhoba wathi yena kwaze wathuleka bokumaskandi wabhala njalo uFacebook kwaze wathuleka bokumaskandi kanti bangaphi umaskandi abantu sebebhizi ngo DJ 20 konke abantu bonke babebhizi ngo DJ 20 akusela lutho umaskandi wathuleka abantu abakuthanda akusibo bonke abantu abathanda ukujuluka na umaskandi ziyathanda ushaka yabona this year siyayifuna nje nathi ngoDecember ihit kumaskandi umaskandi nihlele emakhaya siyayifuna ihit nathi kumaskandi so into ezinjalo ngezinye ezibulala abaculi iPride one thola ukuthi mhlamba ufuna ukuboniswa two wena ukuthi usukume nje uye-approach or abanye vele iminwe levela ayilingande ngizoyivala kanjalo le minwe le ayilingani vele abanye bethu so uyohlulwa yini ukupromote ingoma mangabe iminwe ingalingani unayo ingoma asiphiwanga bonke ngaba ngiyadinga umuntu angacula kamna afuna ukudlela umono umfana lo Majozi uMajozi umfana uyacula bafethu la uyacula mina kumtshela yena wonke umuntu okugame kaMaskandi engifika ngihlale naye phansi ngazikhuluma ngabantu abaculayo kuMaskandi uzothi uMajozi kodwa uMajozi akekho in that level abantu abamkhuluma ngayo kungani because lo mfana italent unalo kumele uthi umuntu manje ungaya ebantwini ubabuza ukuthi uyayazi ingoma kaMajozi ethini abantu bazothi bayazi alright so enye into isiphiwe sibe sikhona enye into sesivala ngaye sihlukane negama la engaze lunywe izindlebe right alunywe indlebe mfana alunga uMajozi mina engingakusha akawuhloniphi umsebenzi wakhe uzwile ke insizwa lapha uhlele ekhaya bathi umsebenzi wakho muhle kakhulu 100% bawuvuma siyawuvuma nami nginje ngiyawuvuma yayizo lensizwa iyawuvuma kodwa kuthiwa akekho umfana ocula njengoMajozi noma ngabe uthiwa udume kangana akekho umfana ocula njengoMajozi ngoMntwana kodwa umsebenzi wakhe akawuhloniphi uMajozi maye ngase ehlonipha umsebenzi wakhe uMajozi umsebenzi wakhe uzoba muhle okhuphuka angithi vele sishilo masiqala lapho ukuthi thina ukuthi sihlale phansi lapha sizoxoxa inhloso yethu ukuthi siphakamise uMaskandi sibuthi silungise nje sidinge izinto eziningi ezingapha napha ezingasenza ukuthi umculo wethu uhlonishwe lo nyaka nje sizama ukuthi silungise ukuthi sibe nefestival festival yoMaskandi njengoba kusisho ukuthi sibeke iPride eceleni abantu manje akho lula ukuthi singathi wozana emcimbini kaMaskandi si expect ukuthi ugcwale beside ukuthi sisebenzise mhlawumbe ezinye ama tactics ukuthi senze njani kodwa ke into esiyifunayo ukuthi imicimbi kaMaskandi ihlonishwe abantu ke sibe nayo imicimbi nomuntu othehlele ekhaya ezwile ukuthi kuthiwa kusasa kunomcimbi oMaskandi endaweni acele nasemsebenzini ukulova omunye azilove uyabona ngoba lesikhathi esinjalo ukuthi hayi umlungu ayisokhala akikho I know but now uyawea kabili kathathu omunye umuntu ethi wena woze etshwaleni ngapha ogumethi akekho ogumethi etshwaleni ongiye ibrotheath emcimbini kaMaskandi ngcono iziyele etshwaleni so inhloso ukuthi uMaskandi ukhuphuka sasikhala kakhulu sithi ikakhulu mina ngangikhala ukuthi insizwa lokukhuphuka sesilabo 400 insizwa eculayo sasingatholi oMaskandi babosisi yabona abangena ngangiyibuza ukuthi kusho ukuthi ingane zakithi aziwuthanda uMaskandi or aziwazi uyabona kodwa ke manje sengiye ngabona sesinawo amaqembu
angafika ko 10 engicabanga ukuthi uyakwazi ukuthi komthwakazi kunjani ababili bona abathathu bona bayaqala ukuvela kungenza ukuthi next year sigcine sesile 1000 enzima ke nabangakwazi ukucula bazobuya khona liyona lento besikhuluma ngayo ukuthi nomunye uzobuye enza ukuthi so uyakhulu maskani kodwa kunento ethile engakhulile mangakunikeza mina ngithi nayi 5 minutes thengisa umlando wetshitshi khona abantu abahleliyo manje omunye mhlawumbe uhlela useLondon omunye uhlela ule koZwimba omunye uhlela useBotswana Namibia wherever la hleli khona ngithi mina thengisa umlando wetshitshi manje uthi umthengisa nje umuntu omunye mhlawumbe ule divorce party omunye unomshado omunye una in nanga umlando wetshitshi ngeke ngikukhonyele phela usinkomo yomdala makhalenda manje thina sikhuluma maskani siyaziva mendeni wemntana mina kuleli izinga esikulo sifisa ukuba kulele singafika lapho sizofisa ukuthi siye nabo ngisho nabo 50 cent nabo laba khona abanele yabona so ke thina mina ngingumlando wetshitshi mina personal I think umuntu maye ngase ngene ufakazi bukhona phela ku YouTube ku Spotify kuphi ungene lapho ucheke umlando kule album lena ungathi nje ibhandile imali nje then ubusulalela then wena wozosho ukuthi uyabheda mfana mayibheda mina futhi anginalo uvalo lokuthi unjele ukuthi hayi indoda lapha ayabhedile ubhedile ukuze nami ngiyehlala phansi ngilungisise indaba zakho so mina bafethu emculweni mina anginayo lento leyo bandlululo le ngoba akusipolitiki umculo nepolitiki akufani politiki ine role yayo njengoba kubona eMRP benza kanje umsebenzi wabo ba right mina ngiartist and futhi angifuni uba artist lasenkaya kuphela ngifuna uba international ilami iphupho ngifisa uba international artist so mangisiba international artist kusho ukuthi ngizoqhashwa eBhinga eStongeni kumazwana Ntondora kumpongozi yaDamurira kurive mina sika ijiro balisa Thumeza ngizoqhashwa esikhalangeni ngizoqhashwa ngifike ngilebeleke Dumbu kona ngani ngiqhashwe esishoneni ngifike Ntawure waya kona ngani Ntawure zokuthi du kona yabona so umculo wethu no maskandi bakhona abantwana basashoneni obathola bejayiva irumba lana bejayiva kakhulu irumba why because irumba ayibakhethi laba abantu this is music this is not a politics music vele thina kumaskandi ngiyakhumbula ingoma eshona sayisha kusayikayithi zoshaya ibhithi lakho le translate kodwa ke ngakhona ngathenjisa induku ngathenjiswani ngayenzwani ulishona mina ngisishona ngiyazi ukuthi mama mina sishona ubaba masishona mina nginormal mina kanti mawulishona ukhona kodwa noma ngeke ngasho ngazi noma ukuthi umuntu ulishona ngithi umuntu na so wathi abanye bangamakhalanga abanye bangamavenda bangabesuthu enye into abantu kumele bebeyazi ekwazi yabona umaskandi wasecholotsho uvumelekile ukucula ngesikhalanga angithi ubambene neplan so
one way or another kumele abesazi isikhalanga if engekho racist lo muntu kumele abesazi isikhalanga uMaskandi waseKheza uvumelekile ukucula ngesitswana ngoba ubambene nabatswana nesisuthu because uyasazi isuthu uweBedbridge kanjalo ngesivende thina enkaya mina lapha embuya khona uhamba maybe 40k uhamba egangeni ukuthi uyengiqale eGogwe and eGogwe lesikhuluma ngayo kusike emashoneni kuseMidlands so thina waye kumele singasazi isishona iqiniso basazi abantu waye kumele sibabandlulula amashona lana ngoba mina angiceli mina impuphu esholo lokukhashana kodwa ngingayicela eGogwe kuseduze than esholo so waye kumele ukuthi ngiyebulala umuntu engicelelana naye impuphu kodwa asingajuli kakhulu lelinye ilanga le ifuna bofuyana so indaba yakho injalo abasopolitiki okunye sopolitiki yekelani ukuzongena shiqe emculweni lizositshela ukuthi senzeni lina lihluleka ukuwina ikhanda madoda nayi insizwa iyabeka bakithi osopolitiki yekani uzodetector ukuthi abaculi beyenza ukuthi nokuthi nina nisehluleka ukuwina nokuthi mayisazi itayela zokuwina why ningawini ngifuna ukuthi nizofundisa abaculi thina sicule lina sihasikhatheni lingasibiza uDozani lizopromote umusic wethu sikhatheni siningi imali sizobeka umsebenzi wabastach kaDozani lizopromote Izodayisa amasiko. Bayawathenga basithi. So baba ngikhashi itaxi uyakhaja 800 uhamba neqembu kumele udle umuntu ufike uthenga iCDL 1 uzoyilokho uzayimela president yedwa. Yabona. So yonke lento ipolitics stay in your lane ngesikhiwa because you understand English very well. Stay in your lane. Let artists stay in their lane. Yonke lento le enzakalayo ukuthi kuthiwa yabona khona inkulumo ezake zaphuma mangicula ingoma eshona. Zakhe also politics babe involved. Khona inkulumo ezakhulunywa ngesigameko sokucula kwensimbi enkayi. Insimbi zahamba zashaya enkaya nje. Insimbi okay. Wakhulunywa kuthema ubafo esedlule emhlabeni. Kwathiwa rest in peace mfowethu. Kwathiwa yabona indaba zenzo kuyinvo yabona instead ukuthi beduduze still basafaka ameva phezu kwamanye amevu bethela isilonda ngesilonda so also politics yabona especially also politics bakithi esindebeleni thina we can support our politics by voting kuphela not music. Music is our job. It's up to us how do we do music. Lama ngikhuluma isikhiwa sami ngede sasenkayisi. Niyezwa futhi nje stay in your lane. Stay in your lane. What we can do is to hire new artists to come and perform in your rallies. We can bring people in your rallies. That's our job. And our job is not to perform for MRP or for ZAPU. We can perform even for ZANU PF. We entertain people. Konke kungamaphathi kwakuvereremba khona ngalesona mina ngingambiza nyama perform. It's not about politics. Mina ngiyosebenza ngisemsebenzini. Yabona. So akaze ngisayine icontract neZAP ukuthi ngizoperformela iZAP. Ngoba akaze ngisayine icontract neMRP. Nozalwa phela khona akusebenzi kanjalo. Akusebenzi kanjalo. Otherwise yazi ukuthi i-detectorship lento iqala kwaphi mawusongidetect ukuthi ngenzeni. That means even if you won the country then you will detect me. I will want to have my rights. Zobe sengiphefumula ngenxa ukuthi wena uthi phefumula mawuthi stop kumele ngime. Shuthi yabona ngeyinye yezinto ezibulala umculo wakini osopolitiki bakithi bayathanda ukungena so yabona tshelo lengoma bafisa nokulibhalela ingoma kanjalo licule thina siya-receive amakholu Gwaza bhala ingoma yeqembu elithize bhala ingoma yeqembu elithize bhala ingoma yeqembu elithize bayabazi phela bayasazi la noma bengasikhulumi ngoba sivumi into abayifunayo ya asivumi into abayifunayo
So ngabe kuthiwa siyayivuma into abayifunayo ngabe kuthiwa bahleli besimemeza konke le ndawo lena emaralini thina we amthwakazenzi thina singabantwana bakomthwakazi thina singabantwana besilo singabantwana benkosi asikutshelwa ngakho lokho wena ukuze ube umthwazi yenza ukuthi asidingi ukutshelwa ngakho lokho kodwa it does not mean ukuthi sihambe sifunde life ngaphandle akumelanga sithone singasavunyelwa ukuthi kuthiona ungabizwa kozwimba uyodlala so kumele lokho yonke lento yayikhulunywa kuDibu wabizwa eHarare esiya representa just umini yothabo umuntu oyindebele yeah kodwa yasilimaza iyawubulala umculo lanto la cause umculo wathi awu progress uyazi ukuthi yini oyenza ukuthi uMaskandi ukhule manje kwaZulu ingoba uMaskandi phela uma uMaskandi waqalela komthwakazi eqalwa ngoGeorge Sibanda njengoba thina mabesho but mina I feel like uMaskandi sawuncela kodwa asiye esobenga ngathi ngihlelele insizwa bathi uJunior nayo yathi hayi le ndaba yoGeorge Sibanda ake sithi kuyima kancane kodwa uMaskandi ngoba wona waduma ngophuzu shukela sithi uMaskandi ngwakwaZulu ngoba waduma ngomuntu wakwaZulu laba abantu bakwaZulu laba tema beqala bonsukamini abafana bakithi abafana bakithi mase beqala uMabhudwana umalumama uJunior Mfangwenya madoda hawo inkalakatha abasukuma ngomgqumeni bazothi yeni naye kana umculo wethu nini bawuyeka ngoba ba understand ukuthi umculo uzoprogress why mina manje ngizocula ngesishona senze ukuthi umculo wakithi ibeat lethu lizwakale nangale lifike lidlule abantu bakithi beyivala lento leyo akumele ingakhula ngithi kumele ihlale kithi manje kusho ukuthi thina asinalo kusasa ke asinalo ke thina kusasa ma kunjalo kusasa lethu siyazibula yizo zinto sigoqele lapha sikhuluma into zonke ezigoqela into eziwisa uMaskandi uMaskandi kumele ukuthi usuke ezandleni zethu uyengena kwezinye izandla ngoba na kwaZulu singabi ngama gatekeeper singabi thina ukuthi sesibamba ibhola la evela ibhola ngelethu madoda asilambanga le ndlela sodlulisana umculo waMaskandi noma ungathiwa siutholakala ususeZambia awuhambe usabalala na hip hop ngiyanga ngiyaphesheya khona lesi kodwa manje siyayicula nami sengiyakwazi yabona so Ngiyala kakhulu umchasiseli Simeme Zentombi zaseMzingwane exhubeni kwakho kwakumayama ngihleli niyona emnyama lapha nsizwe hayi singagega amagula semuki ungathini nje kubantu abahleli emakhaya sesihamba nje mhlawumbe kukhona okunye engisuke ngakubamba khona wangasakhulumi kodwa ongakusho nje ebantwini sesihamba Nyona emnyama le ngihleli nayo bafowethu nizwile okuningi ekubalile ikakhulukazi into athe yena zibulala umculo wabuye wathinta nento athe yena ngezikhulisa umculo wabuye wathinta nokuthi ama-artist akhona amanye siwazi ukuthi ngama-artist wabuye wakhuza abanye abantu athi abadlala iziginci bayeke ukukhafulela imic nizwile bacula bayomtheni chiye phansi izigincinekene nokucula akusimi Nyona emnyama kodwa bangabe wena ucabanga ukuthi lokho yikho ngisho bona uyabezazi phela umuntu mangabe wena ubona ngathi lento eshiwo Nyona emnyama uhambisana nayo uyasithinta uyangifonela nali itafula likhona nawe uzochazwa kwakho Nyona emnyama ikhuluma okusenhlizweni yakhe nalokho yena akumele akuzwayo alright mina ngesicelo sami lapha nami siye emaphethelweni kwaso abantu abafika la abayekeni ukufika la bezophika abantu kubeni besazi befike besiphike ngoba bebone ngathi bona bangcono kunathi mina nginjena ngikongcono kunabanye ngingakho nithe mina mve ngabiza amagama abacula abaphezulu kodwa bakhona abanye futhi engibaziyo kodwa amagama bakhatshana nami yabona so abaculi bakaMaskandi kwelakithi baningi futhi bacula kahle kuma levels wabo bacula kamnandi kabi Niyazo uthwala ngicula kamnandi kuma levels wena iyodwa nje phela inkosi kaMaskandi kodwa enepex elilenge endleleni isechology ipex elilenge endleleni lisenkayinanzelele one day 2 feet yawela phansi inkayi ya take off so uvala lapho ipex elilenge endleleni inkosi yoMaskandi echology angazuba so indaba ekhona bayizokuwa ipex liyalenge enkayi very soon mawufika la
fika upromote umaskandi abantu mawubazi uyabazi hayi ukuthi Gwaza nawe mawusibuza wena uthi wena ngoba nomaskandi wena ongabavuma umuntu ethi ha mina ngibazi mina ngazi yabakomthani usho ukuthi wena awusazi usho ukuthi awusazi wena usho ukuthi awusazi oro singama crash somehow oro vele nje sike saba nama problems emuva bafethu singabantu banye ngibese ngibuya la inyoni emnyama umlando wetshitshi iFacebook page inyoni emnyama umlando wetshitshi iFacebook page lapho emposta khona kakhulu le nyoni emnyama le izo release angazi noma EP kodwa izobile ngoma ezo8 ngoqala ngiqala release for uDecember angithuthela lapha ukurelease lo nyanga ukuthi wenzele ukuthi uzinja engabe esidla amahlanga yedwa hayi ngoba futhi abacula uzinja sesebenza nzima sethwele imithwalo yedwa somele aphikisane nerumba akho DJ 20 ba release okay uyasimela kamuntu lo maskandi sokuzinja yedwa lokho evikini umfana segezile ngapha lokho eviki uphethe kodwa yabona mawuthomba ageza ngizothi nabahle kwageze kodwa sidlule okay uzinja zami lo Smela umjidalwana kurumba kumaskandi kudisco yabona uzama ngayo ngendlela so ngamanye amagama kumele simsupport futhi simhloniphe simhloniphe uyamhlonipha wena hayi ngiyamhlonipha umdala kunami uzinja hayi umdala hayi lo lasikhuluma ngengoma lasikhuluma ngeH hayi nje uyamhlonipha nawe nginikile izizathu ezizamhloniphe ezokuthi nginikile izizathu ezizangimhloniphe hayi abantu bebelalela bangizile izizathu hayi ngikunikile shemeze ezizamhloniphe umfowethu ubhuti wami lwana sidlule lapho lenyoni emnyama iyakhipha esithi yakhipha sekelisikhipha iyakhipha mhla ka2 November iholo sesilibhukhile kodwa selizoconfirm ngoba selibanjelwe thina kulindwe nje idate yokuthi sifike sihambe siyebhadala because ama price ama hall ayakhuphuka each and every July bayakhuphula so kumele siye ngoJuly siyebhadala kodwa selibanjelwe thina mhla ka2 November ethembisa iLord Khanyile ngiyakutshela na ethembisa bakithi Lord Khanyile khona le so besilapho abantu akeligade lisuke endaweni ezethembisa kunini sigada sibuye khona gadani la ndibuye ethembisa lizobona ubuhle bethembisa irelease injalo inyoni emnyama le ndoda le abafethi indoda edlala live kwazi esikhovena ake nithathe abaculi benilaweni nokubathatha la libedlala bese lisithi amadoda amabili adlala live egcina abantu basekhaya bafuna live ngakho manje lisakhona abantu bathule futhi libabuza njani abantu basekhona bona libaboni bakhona namba phambi kwenu ingoba kunesikhathi bethule phela abantu sibavusa nikala abantu into abayifunayo azazi badlalela amakhasi noma kungayisimi kodwa bakhona ukhumbule phela kumaskandi abadlala live nzobabala uzinja ziyamlungu umlando wetshitshi ukhaya usigodo zihambile urumba sele 3 futhi nawe ekhaya ngamgcina edlala live kayi1 elenmo angazi usakwazi ukudlala kanti kuyaphela ngaphela but siyamphusha umuntu awo yabona yena lento yaphila inkunzi ehlathi lapho hey uzobuya la efike ethi hayi yimi inkosi eyigingi yimi ubani yiko usiqedayo kana zaqebula phela insizwe iginci impela kumele cula phela namaso uxebulile uqine kancane futhi ugaine neweight Tayingwa nemnyama uyayithola lapha na ku Facebook ku YouTube futhi nakhona Nyoni Emnyama Mlando Wetshitshi nakhona ku YouTube. Please subscribe bani ku TikTok ungathi Mlando Wetshitshi nje nyavela. Ku TikTok Mlando Wetshitshi nyavela. Bafethu siyanicela thina siya performa u live performance iCD. Siwenza konke thina ngoba konke siyathola ukuthi umuntu maye nomshado. Ukuthi umuntu unomshado, umuntu une birthday, umuntu une business opening ceremony, umuntu uvula imuzi wakhe, umuntu loba irally yepolitika promote emaralini siyasebenza madoda. Sisemsebenzini. So isicelo sami inamba yami mina ithi 073 877
3336 ubusufaka icode za South Africa South Africa mphile eMzansi angike ekhaya kodwa umfana vele ohlele travel ngihlele ngisekhaya namanje nje ngizobe ngisekhaya siyanicela bakithi lisupport umfana ngowena lina yini amakhiwa ethu thina yabona ucula singakhamisa sikhafulela imic senze ini kodwa lina mali ngaphakamanga ukuthi lina njengamakhiwa ethu lisupport then ayike into esiyenzayo thina kumelanga futhi sibe nepride kini balandeli bomculo ngoba abalandeli yibo abathenga thina yabona so isicelo zethu zonke kumele siyiguqa ubalandeli sifike sibacele nangu Gwazi uzobe khona mhla ka2 nangu uNkosi uzobe khona mhla ka2 uGwazi uzobe nomsebenzi azobe wenza asikakhuluma okuningi kodwa umsebenzi uzobe nawo niyawazi umsebenzi wakhe vele ngizwile ngiqhashwa live sizodinga omunye so siyanicela abantu bakithi nize ngobuningi lenye nemnyama anti liyakhumbula isidlalo shona ababili okay uhlukile nima kuthiwa umlando echief noma kuthiwa inyoni eminyama andiyazi ukuthi kukhona lokhana ukuthi njengoba lo nyanza umlando shulo ngisifuna so shulo ngiyaba nilendo mbetayima batikito ngatenya yazi ngiyaba nilendo zani tayima batikito ngezwe lo lensizwa lebathu indwangu enkulu ithi kunzima ucula ngesindebele but wena nginokubuza engomeni zakhe eziningi usebenza kakhulu isindebele yabona bona laba bantu yiba abantu kumele bafaka amabhemba bechiya umculo mina lapho uzothula indebele uthi kunzima ucula ngesindebele mawuvela ungakwazi ucula bafethu uma ngabe kumele kunendlela yokugrade abanye abantu la emculweni gradani izinto ezifanele uqethu njalo gradani lahlele ngayo uzothi umndebele kodwa nawe ukwazi ucula ngesindebele that means awukho proud ngoba unguwe yabona ukuthi ikatesi so ikatali hliyele ukatesi naye le kahlaleni so bese kuba khona lo shun lona lo bahlala kezile yabona into ezifana zonke ukuthi ngumaskandi lo ngathi unomjayi lo ngathi le pantsula ispantsula uDuthi banokuza uDuthi kahambe ehlala ekhaya ugogo sekhathe wayecula umfo kankomo kodwa lento asayenza mina ngisazi uDuthi actor uzomahlaya or umculo uyini uDuthi vele umculo kabe noko leyana sokwaphela kwakuyikho akuseyikho Siyabonga kakhulu bakithi lapho nizwile angishongo lotho mina ngumchasiseli isiminye sentombi zasemzingwane exhibeni kwakho kwakumayaba bengihleli nenyoni eminyama bakithi mawuhleli lapha bakithi nawe umculi sondela la Pitbull Podcast ikhona la ku AVG Reality sikulindile sizokuzwa esakhe story asifuni ukuthi wena ubuloku ufone nizwile umlando wechiche delela loku awufoneli mina songofonela uzinja umzwile umlando wesithi lapha ezinja umzwile Junior no uzomphendula ungalandi personal ungamlandi personal uzofuna mina uyabusufuna mina kodwa alright amogcina nawo bafethu baculi bamaskandi nabathandi bomculo kaMaskandi labantu besindebele ngoba ngiyazi khona abayidlala iRumba kodwa bawuthandayo futhi njalo uMaskandi siyanicela bafethu into ezifana nalezi ibroadcast lena naba bafethu uGwaza noBhuti umxolisi asisupporte into ezifana nalezi yiwa ama TV la asikwazi phela uyangena eZBC akungeneki kumele uzuthola iconnection uzungena la ufonela uGwazi egcina abantu kumele la uGwazi ufonela yena ngqo uBhuti umxolisi ufonela yena ngqo uza kubo la asizithatheni serious siphakamisa so lama video azoposta uGwaza or azwenza kanjani nani thathani li forward li share ni subscribe iYouTube channel yakhona li follow ipage lakhona ama broadcast afana nalawa ama broadcast wabantu broadcast yabantu akaze mfike ngale akaze mfike kodwa into ngabanye babantu abapromoter iart kakhulu futhi so uma ngabe kukhona abanye futhi hayi akwenziwe velani bafethu sisebenzeni lento siyiphamise sonke ingeyethu ingeyakithi thina siyazigqaja ngayo kusasa
sizobe Uyobona senihleli noJapreza ongasazi noJapreza wabona ungasa nani ningakwenzi khonokho kogwazi ya lingakwenza kodwa ke lizokwenza ngoba lisenza labaculi bonke kodwa asibe ngama first priority wena lingabancisha abanye abantu kodwa sibe ngama iqiniso phela ithuba bakithi likhona for anyone bakithi onento ayenzayo inhloso yethu bakithi ukuthi sikhuphulane sikhuphule into yakithi akuliwana umuntu kodwa nje konke nje okwethu sikwenzayo kusuke kuyinjabulo nokuthi sipromotane sazane kwazi yaziwe into yakithi ihambe igcwale iyofika noma kuphi ngiyanithanda kakhulu emakhaya ngicela ubonga kunosisa mfombonga la ngathi kulosisi wami upha something lapha ngingamshiya ngicela ubonga unana unomvelo Masu nana nomvelo intombi yakho hayi ngudadewethu unana nomvelo Masu dadewethu noma sikinyone esindasi silasayo udlula ntombi sithalaze fulathela zimbuke bafana nibukani ngoba lezi zinto enibuka yasizeni ngudadewethu loya ngiyabonga siswami ungadinwa okwenza kimi uqhubeka ukwenza nawabanye baningi engingababona but for today namhlanje usuku lukanana hayi awushuthi nje kwelami side namhlanje usuku lwakho abanye ngiyabuya kini bafuthi ngiyazi nebaningi induna uDakamele uthe lingasho ukuthi enkayi kusemaguswini otherwise lizohlawula imbuzi ngiyabonga siyabonga kakhulu bakithi kuthiwa induna uDakamela umfokancube laphana uthe yena abantu bengasaphindi bethi enkayi kusemaguswini bayohlawula imbuzi yakhala ke mlando wethithi siyanthanda kakhulu emakhaya